Najviši spomenik na Balkanu posvećen u slavu i čast poginulim srpskim borcima bio je visok 48,5 metara, a trebalo je 25 godina da se sagradi. Nažalost, iako najmonumentalniji i jedan od najjedinstvenijih spomenika na Balkanu, nije doživao najsjajniju sudbinu. Uništen je u samo jednom danu, svega par godina nakon što je završen. Dobrodošli na kanal Kratka knjiga. Ja sam Nuč. Kumanovska bitka vođena je u toku Prvog Balkanskog rata 23. i 24. oktobra 1912. godine u blizini Kumanova između srpske i turske vojske. Bitka kod Kumanova bila je bitka u susretu jer su obe vojske jurile jedna prema drugoj. U početku izgledalo je kao da će srpska vojska izgubiti bitku, ali zbog jače koncentracije srpskih trupa, inicijative i hrabrosti vojnika i oficira prve srpske armije, napad je odbijen, a bitka je dobijena iznenada. Turska vardarska armija bila je razbijena i povukla se ka Skoplju, Štipu i Velesu. Inače, ako vas zanima šta je značajno doprinelo i na koji način preokret skoro izgubljene bitke u korist Srbije izvojevane pobede, pogledajte i moj video o junaku Kumanovske bitke, za koji će se link nalaziti u opisu i na kraju ovog videa. Ali da se mi vratimo na našu temu. Velika pobjeda kod Kumanova bila je prva srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu i označila je skori kraj turske vladavine na Balkanu. Srpska vojska je posle više od 500 godina ponovo ovladala Kosovom, a posle Kumanovske bitke ušla je i u Skoplje, prestonicu Srpskog carstva iz 14. veka. Pobjedom u bitci na Zebrnjaku kod Kumanova, oktobra 1912. godine, u Prvom Balkanskom ratu srpska vojska je otpočela konačno oslobođenje Makedonije, kao i Kosova i Metohije od viševekovnog turskog ropstva. Uoči 10-godišnjice Kumanovske bitke, grupa srpskih starih ratnika formirala je odbor za podizanje spomenika na Zebrnjaku, ali i do ostvarenja njihove zamisli trebalo da prođe još 15 godina. Gradnja je počela 1934. u teškim uslovima, a spomenik je postavljen i osvešćen tek na 25. godišnjicu srpske pobjede, 31. oktobra 1937. godine. Spomenik je izgrađen na brdu Zebrnjak, najvišoj tački Kumanovskog bojišta. Imao je oblik kule obeliska visine od 48,5 metara i bio je najviši spomenik na cijelom Balkanskom poluostrvu. U prizemlju zdanja koje je projektovao arhitekta Momir Korunović i sam učesnik u bitci bila je kosturnica, na njoj je bio muzej, a iznad podnožje spomenika. Na 18. metru od zemlje nalazila se memorijalna kapela, do nje se stizalo otvorenom spiralnom rampom duž koje su bili postavljeni originalni topovi korišćeni u Kumanovskoj bitci. 5 spratova iznad kapele povezale su drvene stepenice, a na samom vrhu kule nalazile su se jake petrolejske svjetiljke, simbolična kandila za duše mrtvih, čija se svetlost noću vidjela izdaleka. Na vrhu čitave građevine nalazio se krst, dok je njen najviši sprat bio ukrašen delom grba Kraljevine Srbije, dvoglavim orlom sa štitom na grudima na kome se nalazila 4 ocila. Na dan osvećenja spomenika u kosturnicu su položeni posmrtni ostaci oko 400 stradalih pripadnika srpske vojske, do tada čuvanih u obližnjem srednjovekovnom manastiru Svetog Đorđa u Starom Nagoričanu, zadužbini srpskog kralja Stefana Uroša II. Milutina. Kosti identifikovanih boraca bile su u crnim sandučićima, a nepoznatih u belim vrećama. Ali poginuli ratnici nisu našli mira. Samo 3,5 godine kasnije Jugoslavija je okupirana, a Kumanovo je zapalo u Bugarsku. U delima Jugoslavije koji su potpali pod njenu upravu, Bugarska je sprovodila potpunu bugarizaciju stanovništva, što je uključivalo i brisanje tragova srpskog nacionalnog identiteta. Na dan Ćirila i Metodija 24. maja 1942. godine bugarske snage, odnosno okupator, je minirao spomen kosturnicu na Zebrnjaku i rasuje je u delove. Posle rata ostaci spomenika su konzervirani, ali nikakvog ozbiljnog nadzora nije bilo. Prema tvrdnjama Srba iz Makedonije, studenti medicinskog fakulteta u Skoplju vežbali su na kostima iz Zebrnjaka. 1985. godine realizovan je projekat zaštite objekta na Zebrnjaku u zaštićenom stanju. Ministarstvo rada i socijalne politike i ambasade Republike Srbije u Severnoj Makedoniji preduzeli su početne korake u zaštiti ovog izuzetnog spomenika kulture, time što su obezbedile stalnog čuvara. I još jednom vas posjećam, ako želite da vidite video o junaku koji je doneo preokret u Kumanovskoj bitci svojom domišljatošću, obavezno pogledajte video u ovom linku. Također obavezno lajkujte, komentarište i zapratite me kako ne biste propustili buduće videe. Pozdrav!